Guys, rombongan janda guys. Aku belum lah ada. Kalau aku gitu-gitu masih merjanggut itu. Oh, apalagi tuh udah ada keras noh lako. Hati-hati. Rawan tuh. Aduh, Makanya suka kami. Aduh, mama. udah dong manang na. Terus terang dong. Ukuran janda ini berapa nih? 3. 3 ya. 3 Oh, ini pergorak deh jabuan ang kopi. Seguro. Langit agak itu. Iya. Dalam kasar kita. Ay, nalangan na wala na to kantang. Bang, jaga lift dong. Jadi na dibaca paran. Alay salina ay Kalau halak itu na baik dan masalah. ano kay pasalahan. Itu na pasal. Jalur gambar siya Eh, karo pa kamera. Sino ka makain na eh? Abe. Ang nagla kamera lang sa ulo na da. Gagal di ba ano nakinagkatay? Gagal focus. Ang dali. Putar mak. Penuh dengan persiapan. Iya, lupu. Iya. Ini garamnya daging sapi dia apa? Ini setengah. Tahu aku. Yan udah. Terus kelilit ilay, fokus mo lagi. Bagian dalamnya. Oke guys. Nah, oke guys. Kita semangat. Mantap.
belum menguna shopping. Baik kerajaan belum betul berudah shopping main berbentuk kumahan jualan pemula terlalu dengan jualan mobil berikut kami satu masih di waktu kerajaan ini diundang kau letak dan ekspor kota pelajar sedario tadi pun bisa jaga ini adalah uang kertas pilihan suami dok mengira dari manggung kami kasih berdua di kasih majunya asal pilihan pelatih baru main siapkan mana kau punami sana mau muse kau ni kau pu pangkuaran sana sana mau muse kau ni kau pu saboru persana mau muse Boparna ni dok nona jadi dinopati asa mangara di mahamunian asa waktu kami tu dengan murah angka kau berani seluruhnya baru mau sih oh usia anak di budi dah oh usia anak oh usia anak saudara kami Nabi lama mereka Uzalon non Godang sebelum yang kat dari nama jolo berkeliling 3 hari saya berkeliling 3 hari soto berkeliling sudah selalu Pojok balikan Oh di pinggir don, oh di pinggir don. Iya. Kemarin. Nah, mulai di pulang yang asuh itu. Asal mulai udah siap kuliah. Tusidungan non asal stabil itu di sian asuh itu. Obat tu udah ini siapa tak percuma kita marede sian ede nomor 222 debatku dulu. Debatku dulu aku kanobari kanok tahun.
bata dudungaki saliling-liling. Tapasadarohatta martang yang mahita Jehovah Debata amanami namarhabang so di bano gijang Bro puji-pujian mardongan mauli ate do Tuhan di pasahat nasa isi rohanami itu adu kami siala dinggan di basam doke upah kilalahu kami saluhut na di bagasan sadarion di namarpungu saluhut ale Tuhan kami akan hahulungan mi terlumobi ma aka keluarga di hasuhuton song-songoni aka horong ni raja ni hula-hula sian lijang sa uto hasuhuton di partikianon dinalaho ale Tuhan nalaho pasahaton sa luhut adat di hatuaon ni dainangon nani hahulungan ni keluarga Tuhan atong Tuhan mangido kami ito ado kami nampe sa luhut na diaka tamu na lahoro na di perdalanan upasahat kami ma tutangamo na marpasoy atong dibata nami di sa luhut na keluarga na lao si pasaton niya suton mapayar adak na tuwak kahorong niya kahula-hula asa tungtong Tuhan dibata nami maniroy atong debata di saluhut na namangduti dia kaulaw musiraw kami mahutangan po na marwasoy atong pasat kami maulan namin di partikianon marhite-hite gornya anak mo Jesus Kristus si palwa kami mauliate madiho Tuhan amin Kami amat taraja inata suri pada songoni terlebih binatuto di huta songoni nang hakka horong na ulan namin sa kijang sa tutoro asa tangan doon na botohon saat jun kami berhenti akan walau nasyak kami jadi semua mah dia mau permusik nabi asa alu-alu damang ma tu amata nomor 2 di batas sedulu sadainai asa alu damang ma tu sahalan yopuk nabe songoni sahalan ada udah kami nadi hutong di alulo kamu nang terposik na mesmo ng alulo damang ma to mataraja nata sorry pada nahu bersong abe habis salu na adong humaliam di huto alulo damang ma jadi mulai ate ma nungal ba ipasal tamu dia kapangidon namin tari ko di pangaluan sonari na nagmarsoba kami ko sa luna asabay tawo majo sungon godang soba asaw soba kami kalau marmula do na uli marmula do na tinggal sa senjol mula sa jul mula topa lima mula di huta mula di kita jolma dua kata no perserahan asabay majo godang mula-mulai jadi semuanya
bolos ya kami yan dulu nekorodo nya kami tong manubah ulau-ulau namin alay dosro hatta anak ni tiwa. Masuk nato hula-hula popo silain shopping diudu di mamase tu acara sinatu ni buru natu tu ni huta STM huri tetangga ale-ale sian pergoli suhut hanya nama doang tubuh di pertuan ni natutunan di dapat ikut di maulau saur matua Postoro kami jalan lagi nuhan hud mangilit hapus alahuna amat tarajan atas solipada nang songoni akka hurhura nami cincang satu toro yaka ulota amang inang asa urupi hamu hani jari hamu hami tuwe hamu hurut rapita martanyang tuama tapating kapasai asa ulota senario boy berdal dengan dibaga salas nirohan langsung ni mah Postoro nami totong tuhamu saruna mataraja na tasolikara nang akahula nami saruna lasrohan nami ginawang rohamu amahinang pingaranong holan hata mo natin nagudohon namin ala gibudyo mo na di pangurus mo na di pangajar mo na setuhan tadi bata na marsoni malipat ganda lasrohan manang busna tu pinang partidan ako asal dia na Tuhan tayo nagtong mga puli turut berguguhon sa runa keluarga so ini masalah kata hasil siya kami perlu disuruh mau nanti betul pak asal ibadah sahut so di Jongolu ni deh namo di Jongolu na tua namanya Harlina Borhombe Tunggu tanggal 15 April 1936 di Huta Tarutung Senapang, Aceh Tenggara. Marhum mulia mainon tu bapak nami M. Lubis sian Huta Panosan Aceh Tenggara tu borungi rajai si hobi mehami tu nidai naon waluma tolu mabawa 5 mabur anak siap kanan J. Lubis Amani Irfan mangalap boruni rajai boru silain sian Huta Pangkalan Berandan
di basa-basahon dua dana dinasida sada bawa sada buru jaladang marhasuhota dokter mangido kami tu hula-hula nami seluhut buan hamu di tiang-tiangmu anak paruahom ima elubis opung eskir lubis nama ngalap buru nirajai buru manulang siang huta pematang siantar di basa-basahon nasida dong opat dana sada buru di basa-basa tuataro opat dana sada buru tolu bawa sudena mengamar hasotan tumuruin buru hoping di basa-basahon Tuhan dak danak dinasida sada jala buru jala buru bunga marhamulia anak ni amang bumi marga hutagao alaidang nadong lupi nagdadanak pinasida Mangilo kami Tuhan sudah hula-hula asa mo kamu di bagas tamiyang nga anak si Betolu Mudiara Burung Lubis marhamuleo mo tu anak ni amang burung kami nah, kamu anak si Baitolu selamat lubis nama ngalap burni rajai buru si majuta sian huta bandar Lampung di basa-basa sadadak danak buru si Babaton Mutiara Lubis Mutiara Lubis itu tuh mengalap anaknya nang awang buru nangi nomor kemudian tu marga si ringo-ringo di huta ujung batu di basa-basa tuhat tadong dana kinasida 5 2 Mei anak 3 Mei buru Paupaton nomor goar Magdalena Lubis marhamulia matu anak ni amang boru nami marga si jagat di huta Lubuk Pakam bunga jumolo di halap tuhata ibu to namion di basa-basa Tuhan tulu danak sada guru jala 2 bawah si Pelemaong
Sumawati Lubis marga mulia mon tu anak ni amang buru nami marga Situkir sian hutang samosir di bahasa-bahasa waktu hataro inasida sadagawa roh tulubu si nomor 7 Sumika Buru Lubis marga mulia mon tu anak ni amang buru nami si halo siang huta pangkalan berandan di bahasa-bahasa 5 danak 2 may bawah tulubu si nomor 8 Mentiana Buru Lubis marga mulia mo tu anak ni amang buru nami marga si hotang sian huta Deli 2 Medan di bahasa-bahasa Tuhataro o pada danak sada bawah tunggu. Jadi penguma pinoperni dari mangon anak tolu buru 5 permain tolu permain tolu hela 5 pahupusian anak 20 halak pahupusian buru 20 halak nini sahalak nono sahalak penguma sudah peparan ni omaon berjumlah maon 47 halak so ini majoh nabuhi lupa toraknya orang lebih kami mengidoma matu hamu saluhna nahubas sangabehan taringok dina tutuan anemyon ala isodo tinggal terakhiron bulutum adong nahurang lebih diutang di dainang namyon menang singir bulu utang nararido kami babayari isaluhna nahubas sangabehan bulutum adong mengarari mahami ado rasul kita lanjuti aka acara songoni dia musaluh dan awal setengah behami. Kami lo samudar asara jongjok kita salubna song ninang diamung poru do tibe bere nami nai baho asara jongjok kita kaito. Jadi ngor majot tulah bulan-bulan nami rejai si hobi.
raja memang baru nami. Horas mati raja, hula-hula namin. Jadi suang-suang nilo nang dihita sa na horong ni hula-hula. Kami no ang sa hula-hula lubat turuan. Buha raja nami ka parasidoli. Dinalaho pagkatahon puras perbuipir tahida turaja ni pamuronta. Asa dos wata. Buha sarah hata ita. Gabi sa horas. Alay tersongono saudi ate. Molo siya kami hula-hula. Boy mazuhuro ko kami nong atas siya kami. Alay molo siya kamuna dengan tubuh nami tulang. Kurasa hamuman nong mangarangkum siya tulang saat hula-hula persiat. Wah kira-kira aka parasidoli. Atas songonido niyan molo partor di molo uduran yak kana songonon. Jadi mulai ate mari Tuhan mulai ate manang dituhatta. Suang ni donang dia murajanya emang baru nami. Arung do hatay na batu na mandok. Kukunin na si Pemau Jojo Sedoban. Dinarurok ko muna do Jojo muna to ang hula-hula muna. Marga si Hoping. Ima di pertua ni na baru nami apalapas di hari nauli di bagasan menogoton. Gabe itu lah. Amang baru. Gabe itu lah. Kami petunglas di dorongan nami. Didos ni rohamuna sa luhub na galing ni naporo namion. Asi matuturohan ito hatta. Ipulian ni naporo namion. Asarabo matutulian muna kasaraw ni roha. Suang-suang ni nangakarintur ni patsarian. Las suang-suang ni rohami sa luhub na hula-hula muna. Dinaroha mi mabuat parhubir. Soon gatini eme na mardutu. Ito pinitabian. Tulia mo sa luhub na pinoperni na bago namin ang mga lakas, ito si marapot ang persaulian. Matutuloy. Pina natin o pagulang pangarahub na. Tusongod dia pinakaning parwe pirmang na songod gatini may namarludo na huwag kami hula-hula muna marga shopping. Sa ito hatta manamanggol ki paso-paso na. Parwe pirmang mo yate. Mayampi mo sa tayo matuha tulang. Silaban. Taruh pajulo to ang katawarat pardingkap basay. Tarlubawi mga tuhamuna raja ni amang boro nami. Ido tutu amang boro. Gabe itu lah. Rodo hami tubagas muna. Siara gukuduk jujo muna. Radido hami mengarupi gukuduk jujo muna. Siang hami tulang muna. Jadi songon katami boras na ibu kami akka tulang muna dok na tulang muna do eme na marludu. Songon katami nama tua mana madok firma poki baul-baul pasalongan. Pirin mato dinini akka rajanya manggorku. Luju-luju mari hamu akka pasamota. Matutuloy. Nang somoni hatani eme na marludu. Ido tutu asa anggiat tutu marludon panggabian tahorasam mahamu tujulan nyarod di purini na boronanyon. Sayang giat matutu mamasuk-masuk amat karibata tujulan nyaron. Asa boy itong ditabay di hamu na salukna. Tarlubul na di pinaparni ang porkon. Asatong dipulian na asatong dilihat di hamu si Gajang Umur akka di raja yang buruk na buruk saluk na pinaparna akka na magodang di pagodang akka na marsikola dilihat tuang nga ibisukon akka na sodako rokap tong marilihat tuan rokak nito dina tarlumowi ma di na sodako akka momongan molohami kumus markami yang tomat tadi bata asal giat tutup dabok sinit kami rohamuna, dabok nang sinit kami rohata salukna. Abe naripinar sitauna. Setong matuhan dapotan mga binali anak guru songoni masyan hari tulang mulai. Dinawabuan. Bulus na gajang. Bulus na herbang sitorok rabu. Raja ni amang guru. Gabe. Raja namin. Kemudian ni na baru namion. Sayang giat matuturi tangyo tuata pertingkap basay tangyang tasalukna. Terdumobi tangyang nami akka hula-hula muna. Matutuloy raja namin. Asarabok matutunan sinala tujulan na ron at terdumobi dia muna pinoparna. Dabok na niduduan muna. Molo bitu songnon na boy tarpasatami no ang tuwa muna raja ni amang boro nami. Sumasikat ni tangyang nami. Majalo paso-paso sa namata pertingkap basay. Nanang si pasaton na tuwa muna. Asing matuturuhan itu atas saya dipasahak may tuwa muna sa luhub na. Matutuloy. Asasahak may nasulu sa tuwatean. Bubasa tami ulus na gajang storo rabor raja ni amang boro. Di bulian ni naporo namion sahak mamung horas sahak tumpang gabi. Bus mati raja ni amang boro. Raja ni amang boro basa tami ma
asa pabuamu wakana dia tohonan nak muliate gawe mah kejalan jalan magodang muna. jadi song ni manang dia mo parusin na ano ko gawe dinana mga pirulo si mami kipinopar ni na problema asa bet kamu godang na obar tu Isang pulang tayo
baru. Mula ulos sa kami 15 mak. Gabi itulah. Ibig kami gua dulu pinoparni na porkon. Gua bisa mahan ulosin. Baru nung silong yan nongan. Tuna baru nama. Gabi itulah. Api gak siya? Sia. Nung silong na corona. Baru kedua disuhut masada. 10 itulah. Baru nung silongi. Tupahopu sana masada. 10 sehari. Tupahopu sabor masada. 12. Seni ni masada. Tunono masada. 14. Jadi saranay na asa go 15 tu pasak ma nakapornan. Dua panggoran tuh ha. Masih tulang na robot malima urus pagkakon namin. Gabi po. Jadi siya hula-hula tersiap 5 matong pagkakon namin. Gabi po. Jadi 10 masudik. Gabi po. Jadi mula di mani Tuhan atur amang baru ma si masa atur namin. Victor.
lihat ya mah. Sumani mah nabuh hiup pasahat kami. Setawino Raja Nami. Gabi. On hatani marga shopping don. Dan hatani helani shopping. Gabi apa? 5 ma si bonon nami siap bonani hari. Saya mau pasanggo batu anak ni naboru nami on. Saya mau tuboruna. Saya mau tubahopu anak saya siap. Bahopu siap boru saya ma tunini dia. Buang ada de Raja Nami. Gabi apa? Gabi. Numa. Ambang permusi kami.